अनौब डिस्ट्रिक्ट तरेत सेबद बीजेपी ने भोट फंगलरोय हाइदना सावरबसु मियानदी तरामना ओकली हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे मणिपुर की सिंह अमदी तम्मानी की मरकता सिंगसेप थादना नुंसी नहंदना बसिलिबा से कांग्रेस गवर्नमेंट ने हाइना बीजेपी ने मराल सीखरे मार्च मरीद पांथोकतरीब अहानब फेज की मिखल की तोान तोान कॉन्स्टिट्युएंसी कैंडिडेट मिरेप से थाजिनब हौनखरे कांगपोक्पी एसी कांग्रेस पार्टी की मिरेप जीबी तमांगू मिखल थेंगनब यारोय हाइदना JCILPS ना अथिंग थमखरे मैम खुरमजरी अदोम येंबिरिबसी इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई के थोक्सोम होजे पुंजा से फावबी मरुवे पाउसिंग मैम दा पिजरी मेखल नक्सलपक लोइना मिरेप ओइगदबसिंग मसा मसा के पार्टी की फिराल सिंखटपा अमदी पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरक्ता अमना अमबु हुनबगी थबक नोमनोबगी हेंगलकली कोराई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दा कांग्रेस की मिरेप ओइबा डॉक्टर NG बिजोई की ngasi फिराल सिंखटपकी थोरमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम अनिना बीजेपी बु हुनबा याबा मोंगदा हुंदुना ngankhre अनौब डिस्ट्रिक्ट सेबदा बीजेपी ने असुक यादना नुंगाइत्रिबा से लालिबा मिखल असिदा भोट फंगलरोय हाइबगी सावरिब्रा हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना ngasi फिराल सिंखटपकी थोरमदा फोंदोखरे अनौब डिस्ट्रिक्ट सेबदा बीजेपी ने हराउद्रबसु मियामना कया यामना हराउखिबगे हाइबदुदी मियामना साखीनी अनौब डिस्ट्रिक्ट सेबदा बीजेपी ने सावरिबासिनदी हौजिक चथरिब इकोनॉमिक ब्लॉकेट असी बीजेपी ने इनसिलगा तहोलिब्रा बीजेपी हाइबा पार्टी असी जात बिजात खाइदबा पार्टी नि हाइरगा लालिबा मिखल असिदा माइनॉरिटी इचिनिनाव अमखक्तदा पार्टी टिकेट पीरिबा करिगिनो मसिना तापदी बीजेपी हाइबा पॉलिटिकल पार्टी असी धर्म अमदि जात बिजात नाइबा पार्टी नि हाइबा ताकपनि हाइना फोंदोखी ngasi ki thoramata saruk yakiba deputy chief minister gaikhangamna state mangada pangthokadriba mikhal asida BJP na state amata da government semagam loi haina phongdoki mahakna haikibada chief minister na pham thadoklabadi economic blockade handok hangi hairiba sina takpadi Manipur da economic blockade tahonge tahon loi haibasi BJP ki khutta lai takpani haina su maral siki BJP ki candidate kaya thadali kendra umpusda masi aina haijana banate ko लिलोंगा अमक मीन थागत के हाइने हाइदर लिलोंगा अमक थागत लगा अखोई कांग्रेस की नी यामद्रका हंदक किस्मते इलेक्शन खुदेंगी माइनॉरिटी मुस्लिम इस्तिनाउसिंग अहुम कारा अखोई की शासन ने यावरी लेरिबा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मसी तोहंद्रगति कथाइदनो डेमोक्रेसी की वहंथो कथाइदनो अखोई की म्यूट शासन तौबसिगी वहन थोक्सी कराइद लाकदोरिबनो ऐसी बीजेपी को चाहिबा अनागुमा को चाहिबा दैनोगी वानतीबा मसी असेंग फेक तुरेबा अखोइने थंजरिसे कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की बीजेपी की मिरेप लौरेंबम रामेश्वर की सो ngasi पार्टी असि फिराल सिंखतखिबगा लोइना मियांगे ओइबा मिफम पांथोखरे ngasi की थौरमदा सरुक याकिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी सु ओरिबा थोंजू असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के MLA TS बिस्वाजितना चीफ मिनिस्टर अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनिबु हुनबा याबा हुंदुना nganki mahakna haikibada manipur gi sing amadi tam ani gi marakta singsep thaduna nungsi nandana basiliba se chief minister okram ibobina lusingba congress government sinbani asiguma government asibu lusingliba chief minister okram ibobi asi miyamna sindoko matam oire mikhal mayada congress na anoba district sengkhiba sina miyamda kari kanaba piba gamlaba gi haina anoba district sembagi matangda bisosena hangki मियाम दापंग बसिरगा डिस्ट्रिक्ट सेखिबा दुना मणिपुर की हजक ओरिबा पिबा मसी लाखनखिबनी बीजेपी की टिकेट फंगौदबा कयाना हजकता पार्टी हुंदुना ngangliba से राजनीति तौगदबा मिसक अमना ngangadaba वानते टिकेट फंगद्रकांदा ngangliba वाफम कया से फंगलमलगदी करी हाइगदोरिबनो बीजेपी की टिकेट पीबदा इरांग थोक्तुना मई साकनी हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोखिबादु करी इरांग थोक्खिबगे हाइना हंखि कांग्रेस पार्टी दी लुप्थरगलब पार्टी ओइबना टिकेट तानबीदबा बी लेत्रे मरमदना कांग्रेस की टिकेट पीबदा वाथोक ओइखिदबनी हाइनसु फोंदोकी कांग्रेस हाइबा पार्टी ददी अखोगी लुप्थर आइबा हियमनेबा भारतीय जनता पार्टी की टिकेट पिथोक पिसिंगी पानदौ सरपुति इसागे भोट काननबो होनबियु अदुग प्रजान मियामगी चाखत थोरांगदा थबक चंगहनबियु हाइदना आई गायखिंगमदो ओइना हाइजगे कांग्रेस गवर्नमेंट की सेम्फूम ले करिनोद NSN IM जमुन सेम्फू द तोंगजली
UN si ju tungjalli atai matam de NSN ana jitna tawrasu kaimta ngang tabani government jina vote matam de yor gadi sempuru thugare NSN vote chijina ne ba chana puthoga purub amagi marakta hena nungayan da ba macha ko namagi mioi oiraba misak amani masi remove to baja koi mayam gi amata oiba wapum oigadabani North East India Development Party NEIDP की मेरे ओइना कैराव एसीदा मिखल थेंगनगदरिबा थोंग्राम गोपेन की इलेक्शन कैंपेन की सरक अमोइना ngasi नोमुई ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे इम्फाल ईस्ट की मनुंग सनबा सनम संद्रोक मखा लेकाइदा पांगथोखिबा कॉन्फ्रेंस असि की मतांगदा गोपेन ना हाइखिबदा कांग्रेस लेंगाक न सही 15 रोम लेंगाक लकपदा कैराव एसीदा सौखत थोरांग की थबक अमत पाइखतपगी बमी तादबगुम तौरी हिरम खुदिंग सोथरब एसी की मियांग खुसम नदना मंगजिल थाना सौखत पंगंबा एसी अमा ओहेनबगी पांदमदा NEIDP दे यावदना मिखल थेंगनब थोरकपनी हाइखी BJP थांगमैबल मंडल वार्ड नंबर 25 की अनोब ऑफिस अमा थंगाल बाजार दा हांगदोखरे थोरमददा पार्टी की प्रेसिडेंट के SS भावानंदना हाइखिबदा असेंबली मिखल नक्सलपका लोइनना लमदम असगी तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिगी मरक्ता पॉलिटिकल वार सथनरी अदुबु सही 15 गवर्नमेंट पारगलबा कांग्रेस गवर्नमेंट असिना लमदम असगी मियाम नमायोंगनरिबे इशू अमतकी सॉल्यूशन पुरप गमद्रिबा करिगिनो हाइखी मणिपुर पुनुंगसिबा वाटपा कांगलुप नाइबा वाखलदा बेस तौबा कांग्रेस पार्टी नि हाइना भावानंदना कांग्रेस पुमराल सिकी लोइनना मणिपुर बु नुंगसिबा लमदम असिबु कंदब यादी हाइबगी पांदमदा BJP न मतम सुपदा लेप्तुना लेरी हाइना प्रेसिडेंट मखाताना फोंदोखी थ्रेट तौरगा सोई तौरीबा मणिपुर बु कायना नब सोई तौरीबा गाखमंदु आइदा आम अ कवर्ड आई एम किगन ममी मने फ्रांसिस गाजोकपाना थ्रेट तौरगा इचप मी मनी अदु फ्रांसिस गाजोकपाना किलपदा सोई तो तौथोखरे मणिपुर कायना नबदो अदु आई म प्रजा मयाम याम थीना लाले हाइदों ता हायन बियो अदु ओइरगदी मार्क्सी अफब लीडर अमनी मणिपुर नुसिब लीडर अमनै लुजगी अखोगी मणिपुर मतम सिन अखोगी थोम तरे तेखिबा जगी फेक एनकाउंटर लिसिंग नंबर चनागी मतत मी सिगिबा मयाम दु मा लोयम मागी पेरे थोखिबा गाक्तनी सही त्रांगा पेरे थोखिबा गाक्तनी माने मणिपुर की प्रजा वयम सिगिरगदी मदु मयाम दु आइना सोयबदा आइना लोय लांद्रे प्रजा सिना आई बोंग गापियु हाइबदु माम प्रजा मियान हाइबियु अहम तांख की नेशनल पीपल्स पार्टी की मेरेप ओइगदबसिंग मिंग पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनरेड के सांगमाना ngasi लाउथोखरे अहम तांख की मिंग लाउथोकपसिदा सिंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अहुम यावना पुन्ना AC 12 पार्टी की मेरेप लाउथोकली ngasi सिंगवेरोंग द लेबा होटल क्लासिक ग्रांडे द पांगथोखिबा टिकेट लाउथोपकी तरमस की मरी लेना पार्टी की मैनिफेस्टो सु नेशनल प्रेसिडेंट असिना रिलीज तौखी मैनिफेस्टो द मरु ओइना सेक्युलरिज्म हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर सौखत हनबा ट्रांसपोर्टेशन अमसुंग कम्युनिकेशन फगत हनबदा नतना स्टेट इकोनॉमी फगत हनबा मदी करप्शन लाइतब स्टेट अमा ओइना बहोनबदा होनबा हाइबा हिरम तरा हेनबदा मिंग थमली थरमदुदा सरुक याखिबा पार्टी असगी नेशनल प्रेसिडेंट कॉनरेड ना अथुबा मतमदा अनिसुब तांख की ओइना पार्टी असगी मेरेप सिंग मिंग नोमनी सिगी मनुंग लाउथोलगनी हाइकी महान मखातारदना सेंटर द BJP अमसुंग NPP का पुन्न गवर्नमेंट पाइमिनरबसु स्टेट असिदा पार्टी असिकी ओइना BJP का सबमिनगतरा सबमिनरोइद्रा हाइबदति हौजिक फाउबिक ओइना फिरेप लैत्रि हाइना सुफोंगदोखी Yeah, in fact, this particular issue has already been brought out in the ECI. Our party most probably is the only one that had written to the Election Commission, stating that in this current situation where the Band economic blockade is there, will free and fair election be held? We had put a question mark on that. So we have been concerned about this issue, and we still are concerned about this issue. But I hope now that the government has decided and Election Commission has decided to go ahead, we hope that the government provides enough manpower to ensure that normal election can be held. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP की हंदक मिखलदा थेंगनगदब अहानब लिस्ट की मिरेप सिंगी ममिंग लाउथोकले मिरेप सिंगी ममिंग सिंगदु मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा पार्टी सिंगी नेशनल सेक्रेटरी नरेंद्र वर्मा ना लाउथोखिबनी अहानबगी ओइना लाउथोकलिबा मिरेप सिंग असि मंगा अमना अहानब फेज द थेंगनगदब सिंगनी अनि अमना अनिसुब फेज गिनी मिरेप सिंगी ममिंग लाउथोकपा अदुदा पार्टी सिंगी मणिपुर स्टेट यूनिट की लुसिंग सिंग सुसरुक याकी नरेंद्र वर्मा फेस अनी थोना पांथोकदरबा मिखल असिदा पार्टी सिगे मिरेप कुनिथोइलोम थादोकनी ngasi ahanba oina mirep tare ki maming laukthokraba tungda waliba mirep singi maming atum matamda lauktholagani haina so pongdoraki. There are a lot of applications, but it is under scrutiny. We don't want to fill up candidates just for the sake of filling up candidates. We are
also looking into their contribution to the people of Manipur. We had MLA in Nagaland, Meghalaya, Arunachal. So we are confident. Lok Janashakti Party LJP की ओइना Assembly Constituency निफु मंगा मिरेप थादोकनबा पांदम थमली अथुबा मतमदा पार्टी सिगा अनि सुबा फेज की ओइना मिरेप लाउथोकनबा सेम सारे हाइना LJP यूथ की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अथोकपम अमितना फोंदोखरे मेखल असिकी मांगोइना ngasi इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलखिबा अमितना लमदम असिदा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना अमगा वारी अवाय खुम तौदना हुनबगी महुत्ता मणिपुर मियामगी याइफनबा करी तौसकी हाइना खनबग मतम यौरे हाइखी महान मखा तारादुना सेंटर दा लैरिबा एनडीए गवर्नमेंट दा बीजेपी अमसुंग एलजेपी पुन्ना समिनरबसु स्टेट असिगी ओइनादि हौजिक फावबगी ओइना पुन्ना समिनबगी वाफम लैत्रि हाइना फोंदोखी बीजेपी ना कनागवा पार्टी अमतगा पुन्ना समिनरय हाइना फोंदोखिबा लैबना एलजेपी की ओइनासु तोंगानबा गवर्नमेंट अम सेमनबा अकनबा लंबा तौनगनी हाइखी एलजेपी यूथ की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमित अमसुंग पार्टी सिगी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अथोपम केसोर इम्फाल थुंगलगनी ताबदा पार्टी सिगी यानव वर्कर सिंगना मकोय अनिबो इम्फाल एयरपोर्ट ता ओकी एयरलाइंस दी अखोय एनडीए के लोकल इशू ने मसिदि लोकल दा लानी हाबदि मसि एयरलाइंस लाखदरा लाओइद्रा हाबदि मतम पुरकने दु होय हुजिकति एयरलाइंस दी लारो केन ऑलरेडी बीजेपी ना कनागुम हम त समिनारो हाबना खोयसु कमाइन तोना लोकल जमना एनडीए दा सेंटर समिना बनिना सिदा चना दब यादि हाबसु नियम सु लैतबनिना मदुदी मतमना मतांगना पुरकने मदु अखोयसु अखोयगी ओइबा तोंगानबा सरकार अम सेमगे हाबगे एमदा लैरि हुजिक लाखदोरे बतरा माथोय सुबह स्टेट असेंबली इलेक्शन दा तृणमूल कांग्रेस ना पावर पायरकलबदी मणिपुर दा पाइखटकदबा एजेंडा सिंह पार्टी सिगे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एमपी मुकुल रोयना फोंदोखरे लोइना हाना हंगांग एसी दगी बीजेपी अमदी कांग्रेस टिकेट तानरबा पांगैजम शरदचंद्र बुना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ओइना हाखरे वाफम असी ngasi हंगांग दा लैबा पांगैजम शरदचंद्र की युमदा पांगथोखबा शरदचंद्र अमदी अतोपा एसी असिगी मरु ओइबा मियोय सिंगबु पार्टी असिदा यौरपदा ओपगी थरम अमदा लाउथोखिबनी ngasi के थरम अदुदा हाना हंगांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की जनरल सेक्रेटरी नंदलाल अंगोमसा अमदी हाना की अध्यक्ष मुतुम बबीतासु तृणमूल कांग्रेस यौरपदा तरामना ओखी थरम अदुदा एपीटीसी की स्पोक्सपर्सन पांगैजम शरदचंद्रना फोंदोखिबदा कांग्रेस अमदी बीजेपी अनिना मुक्नबा अमदी लाउनरिगे मिसम प्रजादी अवाबना खम थेंगले एआईटीसी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एमपी मुकुल रोयना फोंदोखिबदा लाखदरबा मिखल असिदा बीजेपी अमदी कांग्रेस ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगम ngamloi मरम असिना गवर्नमेंट सेमम दाइदा तृणमूल कांग्रेस के सोबर रोल लैगनी हाइखी तृणमूल कांग्रेस ये हम लोग का इरादा है जब हम लोग पावर में आएंगे और डिसाइसिव रोल निभाएंगे तो मणिपुर में बंद बैरिकेड चलेगा नहीं, ये हम लोग का कमिटमेंट। मणिपुर में ई गवर्नेंस चालू नहीं हुआ है, जिसका खुश होता है उसका पास रुपया जाता है। ये मणिपुर गवर्नमेंट का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस इधर पावर में आएंगे तो हम लोग ममता जी का पार्टी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आप लोग को देंगे, ये हमारा वादा है। नाउरिया पाखंगलापा कंस्टिट्युएंसी की ओइनसु तृणमूल कांग्रेस की मिरेप एस मनाउतोन सिंगी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में मालूम तेराका लंपाता फांथोकी थोरामददा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय पार्टी के सीनियर लीडर सम्राट टोपदार अमसुंग पार्टी के अचौब फम पोरीब मियोय कया सरुक याखी थोरामदुगा मरी लेना वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉयना फोंदोखिबदा तृणमूल कांग्रेस याउदना मणिपुर सरकार सेब ओइथोक्लोय इंडिया की ओइना ख्वाइदगी जाबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा पार्टी असिना हेक हौबदगी करप्शन के मायोक्ता लेप्तना लागली बन ब्लॉकेट सिंगबा लमदम असिदा तोइना थोक्लिबा असि लमदम असिदा सही 15 सरकार पायरक्लबा करप्टेड ओइरबा गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट असिना थोखनबनी लमदम असिदा लेरिबा कल्चर की फजबा कया मसक थोखनगे हारबदी फुरुप सिंगे मरक्ता यूनिटी अमसुंग पीसफुल को एक्जिस्टेंस लेरबा कांदा हेना मसक थोकपा ngamgani हाइकी महाना मखा तारादुना तृणमूल कांग्रेस ना मतम सुपदा लमदम असिदा इम्पोज तौदना लेरिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 की मायोक्ता लई तृणमूल कांग्रेस ना सरकार पाइरबदी ड्राकोनियन लॉ असिबु पार्लियामेंट खंगहनदुना लौथोकनबा होनगनी हाइना मुकुल रॉयना मखा ताना फोंदोकी गवर्नेंस का ट्रांसपेरेंसी था रहना चाहिए। गवर्नमेंट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी जाना चाहिए। इन मणिपुर देयर इज a serious problem of influx of the outside.
if Trinamool Congress will be in power, or if we can reach as a decisive factor, definitely inner line permit will be issued to restrain the influx of the housing. Manipur Tugai Basiliba, Naga People's Front NPF ka BJP ka puna samine haibada senfam lairoi. Party area Sinatamino District Autonomous District Council ADC da puna seminariba sinamay sengna takli haina Congress spokesperson K Ranjit na fongdokre. Wafamasi lakadar tarama Toy Suba Assembly Mikalda Mayang Impal ASC ki Congress ki mireb Dr. K.S. Ratan Kumar gi Mayang Impal contract talay yum da pangtokpa Phiral Singkat ki thoramda Ranjit na fongdoki bani Mahana Makha Taradona BJP ki National General Secretary Ram Madhavna BJP ki NPF ka Mikhal Mamangda Satminaroi haina Miyam da namthak tawbagi mahuta Mikhal Matungda Satminaroi haina Thauna laina laukthok haiki Administration da hena khudong sana bagi daba Congress na anoba District Taret laukthok pasida BJP na asok yamna wabiri basi ikaiba poi haiki Laibak asigi oinasu Prime Minister Narendra Modi na laukthok liba Man Ki Baat asi man yaudre Baat khaktamak ngaire Man Ki Baat toklaga Kam Ki Baat oina sathabiro haina mahakna phongdokhi loinana lakatoriba mikhal asidasu Manipur ki leihauga sanaba Congress government amuk hana halaktuna Manipur gi ngamkhaida singdarakpa khudingmak phaigak phaina thengnakhikani haina phongdokhi Jatra hundra railway line sema hograbadubu Union Minister Thorap Pokudingi railway line tumo tada laiba thong sangagani thong jatra hungani tanen hukagi jatra hungani ara kudingi jatra hundong prai lai na railway line se Prime Minister Manmohan jatra hungrabado kuntha rak sure usi NDA government jatra hunjalis ai so kali yum sabasi u jatra ni phuga hunbai bhab lak mori ba moi matham sida khaleba BJP Manipur ki rekha ta na mutta sera lauramba hut changchang ga Congress na muleba thugai ga dore hai bolo misibo madui rupa do vote pira ga kara ga da madui ke na do kari oida ge se isi mas madui ke le pada da khabar ki khudang da ina hangne na sida ga hapio Ningthau Palama Lebak Amagi Ningthauki Sada Nauta Aikoina Kaidobagi Delhi the Ningthau Oibang Amlo Doribano Haina North East India Development Party ki President Narengbam Samarjina Fongdokre Wafamasi Ngasika Samtong Kendra Gimanung Sanaleba Haupa Marak Kangsam Laikai Ground na Pangtokiba Nomi Oiba Political Mipam Amada Narengbam Samarjina Fongdokibani Mahana Haikibada Aikoi Masel Kenaba Tamdana Amata Oina Punsinduna Kana Honaraba Matamda Kumang Sauksinba Watapata Lamdam Ama Oiba Ngamgani Loinana Green Revolution Kakta Natana Yellow Revolution Supuraktuna Ohobama Puranaba NEIDP na Honagani Haiki Hozigoriba Manipur Fiba Masida Horliba Naharul Singidabak Kasik Werebasu Samdok Lambi Kandana Politics Olapuri Haina Kasamtong Kendrada NEIDP ki Mirep Oigadoriba Potsang Bam Dhanakumarna Nasigataramata da Fongdoki Politics is a part of our life. This is no more a game. Chirava Tanja Asida North East India Development Party as a it is the only voice for all the peoples of the Northeast region. I appeal to all the political parties, to all the sections of the people in the state, please do join Northeast India Development Party from today onward. So let's unite together, let's win together. Kali kita mga tiang riba punsi matek asida ay koi masin ni matek competition tong nang gudu si karino. We don't need to waste our time for competition. Nuksi jana na leminar ma Manipur do ekoi punsi lo silam dai da horak liba mirol sida sinaram gudu samaj sidi madhugi amhe na mawang ta draba amaga ma nuksi na draba amaga ma hatok na raba lang na raba du ma samaj ma koi horak ka do mirol sida sinaram gudu si khajik to ju chumthok po na ba mai da khongthang am ta mo su thang ma ngamra yenge na adu wakal lo ne ne ran ti yaw ge na thok Oinam Assembly Constituency dasu BJP ki Mirep Oiriba Oinam Radha Kishore ki Phiral Singkat ki Thoram Pangthokre Thoram da BJP ki MLA amasung Party ki General Secretary Administration TS Biswasit Kainau Gram Panchayat ki Pradhan W Homesor Oinam Kendra Election Working Committee ki Thaupuba Khodingmak amasung Kendra asiki Mafam Kayadagi Lakpa Yamnaba Miyamna Saruk Yaki Left Democratic Front ki saruk ama oriba CPI gi oina lamlai kendra da mirep oiga doriba Huirem Bimol ki Mikhal Gamari lainana Phiral Singkat paki thoram ama pangthokare thoram adu lamlai kendra gi banung sana leiba nongpok sengmai da leiba Huirem Bimol gi yumda CPI lamlai local council na sindana pangthokhibani thoram adu da saruk yakiba CPI Manipur State Council gi secretary su oriba LDF ki convener Dr. M
lakliba mikhal asida Congress amadi BJP nataba miyam ihul khangadaba government ama laknaba honabada miyamna asoba thodang lawpiyu haina haiki. Imphal West District ki Wangoi Assembly Constituency da Sagolsem Asoba Langthabal Assembly Constituency dagi Mutum Dinespur Manipur National Democratic Front MNDF ki matang sitna Vice President amasung General Secretary oina khalle haina front asiki working president na thadrok pasero amana hairakli. NCP Hero Kendra na sinduna Kendra asida parties ki binep ama oina laliba taramatoi suba Manipur Assembly election da Songthoraniba and detain gi yum the nomi go put level political conference ama pangthokre tharamada da NCP ki National General Secretary amasung party asigi North East ki in charge oriba Narendra Barma su sarugya ki Laliba Assembly Mikhal asida Manipur People's Party ki birep oina kaisam thong SC da Songthoraniba party asigi youth front ki president su oriba paunam khaba maite gi house campaign pangthokre campaign asigi mari lainana lamdam sida nongma kangdana tholiba kanglop masal ge marakta nungsinadaba corruption na thalaba mahiroi kaya gi tungi punsida amamagi masak oheliba kaya asigi mayokta lepiba amadi pambom tingbiba mioi khanmata kai fadreha loinana lamdam sida MPP na sarkar pairabadi tangdu laitaba mara setpa masung sakot pagi thakta purakpa ngamgani haina mahakna phongdoki matang swasi da break ma losagi Manipur amadi malay gi tongan bi ipaw sangaloina nai khoi break tagi yamatuna hanjaraki impact news bu mieng tadun lebiu mayam bu kana taram nok sari bulletin sing maka tha papaw miam da pizari taram mathoi suba Manipur Legislative Assembly ki March thagi tang mari da pangthok kadariba ahan ba phase ki mikhal da birep oigeta basingi nomination gi se thajin ba hauna khre Imphal West ko ina birep se pishin ba se ayuk pung taramathoi tab matam digi de se Imphal West ki West Sathaba Hoki, Hojik Powda, Imphal West District ki oina Assembly Constituency Maridaki Mirep Singna Mirep se Pisin ki Constituency Sing Adudi Langthawal Kaisamthong Singzamai Amadi Thangi Pani Langthawal ki oina MLA Oriba K Syam Singjamai dagi Revenue Minister I Hemo Sandra Haikrujam Navasyam Kaisamthong dagi Sangamayong Ganesh amasung Thangi Pani oina Jotin Waikomna Makoi ki Returning Officer Sing the Mirep se Pisin ki Constituency Karagiti Mirep se Lokibada Naibasu Yauri, Mikalas the Mirep Ogadaba Mirep Karasu Mirep se Pisin Balanaki, Ahana Pays Mirep se Pisin Magi or Benumida se, Tasiki Tang Taramari Pawani, Tang Taratrukta Scrutiny, Togani Aduga Mirep se Loktopi Arobenumida, Tang Tarani Fani. Taramatoi Suba Manipur Assembly Mikhalgi Anisuba Tanka ki notification Toki Bagalona 32 Wangkem AC da INC ki mirep oigadaba ke Megasandra 37 Kaksing AC da INC ki mirep oigadaba Y Surasandra masu 36 Wagai AC da mirep oigadaba MD Abdul Samad ki mirep che singchu Pisin Kre Amaromda AC Tara Laiba District asiki Expenditure Observer Ohumna ngasi District Headquarter da Thunglakre Makoi sing adudi BK Singh Drubajyoti Roy amasung Sitaraju Keni Observer Home Asina Hek Tunglabaga Mikhal Asida Thobal District Oina Nodal Officer Expenditure Oigadaba Singa Mifam Pangthoki Ayuki Pungtara Matoi Deki Hodana Imphal DC Office Tasu Candidate Singa Mirep Se Pisin Naki Imphal Iski Oina Andro Assembly Constituency Deki Candidate Anina Mirep Se Pisin Kre Porompata Laiba Kairao Bitra Subdivisional Officer Gi Office ta Andro Kendra ki Congress ki candidate TS Shyam Kumar amasung mahaki asoba rival ama oriba BJP ki candidate Dr. Nimai San Luang na ngasi mirep se pisinaki loida na lamla Assembly Constituency ki oina su Congress candidate Khetri Mayum Beren ngasi Sombung Subdivision Office ta mirep se pisinki panba yabadi Andro Constituency ki oina general election sida top fight oigadariba Congress amasung BJP candidate anima miyam na yaba politics ta kuina khongda raglaba candidate ngaktamak oiri Andro Kendra Chatnaba Lambi Amatta Yadaba Lambi Thong Suki Matik Fataba Thaknaba Sing Matik Chan Pidaba Mai Pidaba Prajagi amenities Fajana provide Taudaba Low Unabagi Labukta Ising irrigation Ising Fajana Pihandaba Sinasing Basi Yam Legre Masi Panganaba Ai campaign da Yamkana in a Tawi Aina Lauk Fajan Karadi Andro Kendri Awara Papuna in a make can have say I mean, this one I have done many some public development works, and this is my third term. So I'm hoping that is if the Congress come in the power,
So I'll do all the best for the fulfill of the people of Andhra AC, not only Andhra AC, for the people of Manipur also. I hope that I'll win this coming this assembly election by highest margin in Manipur. Okay. BJP Andro Mandal Sindana Yaripok Top Singtha Laimang Lampak the Pangtok Miam Gimi Famada Congress Taki Tok Laga BJP the Songlak Laba Mui Tari Taram Opitaram Pangtokre Taramada Andro Sida BJP ki Mirep Oriba Dr. Dimaisan Luang na Fongdo Kibada Mahana Mirep Se Pisalurakal Halakpada ACS ki Banung Sanalariba Poiro Kongsilda Mio Karana Nungna Tadana Etek Torkibadu Democracy ki Wan Tok Kangdaba Leba Masa Tadabi Tony Haina condemn Toki मार्च की तारीख 9 पांथोकदरिबा तरामाथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव की अनी सुबह तांका की मिखल की नोटिफिकेशन सु तोकरे अनी सुबह तांका की मिखल असे मणिपुर की सिंगमति तम की कॉन्स्टिट्यूएंसी कुनी थोइद पांथोकनी हाइना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर ngasi लाउथोखरे लोइना मार्च मरी अमदी निपान की मिखल असिदा कॉन्स्टिट्यूएंसी तरामापन दा BVPAT सिजनगनी हाइना तोरंबा अदु कॉन्स्टिट्यूएंसी तरु खक्तद सिजनगनी हाइना सु खंगलकली BVPAT सिजनगदब कॉन्स्टिट्यूएंसी तरु अदुदी 10 Uripok, 13 Singzamai, 3 Kurai, 14 Yaskul, 24 Nambol, 31 Thawal ni. DEO Imphal West Sindona Office ki complex ta leriba kombire hall da tara mathoi suba Manipur Assembly election ga mari lainana paikhat liba SBIP activity singi matang da mifama mapang thokre. Mifama duga mari lainana Central Awareness Observer Dhamendra Tiwari masamagna SBIP ki batang da paikhat liba thabak thorom singbu thagat pa phongdo khibaga loinana ethical voting haiba thimda short play skit amadi slogan competition singba singsu pangthok haningbagi apama phongdoki nakala maromda complex asiki koranga nei holda su polling personnel singi ani suba phase ki training amasu pangthoki Assembly Mikhal gi ani suba phase ki manung saliba Tamelong district observer ani ngasi ayuk angan bada Tamelong district headquarter da thungkhre ngasi thunglakiba observer ani adudi RK Jha IIS amasung T Ayan Parina IRS ni haina DEO Tamelong na serolamada khangalakli Kangpokpi AC da Congress Party ki birep oina chongthorangkiba Nepali phuruptagi Khadga Bahadur Tamangna Mikhal ga thengnabada JCILPS na thingba thamkhre Hiramasi matang da ngasi nungthil JCILPS ka office da pawmi singa unabada lobasiki convener PK Moirang sana haikebada Manipur da mito miyan sa sanglakpa thingnaba JCILPS na miyang maloina na ILP system sana hanaba sangsileba kongjang nathai Congress Party na Khadga Bahadur Tamang da Mikhal thengnana ba ticket piragliba haiba pirakpa si laibak thibani Kumza lisi mazapan yangkai mathoi ki matung da Manipur da lakpa mituk amatana Mikhal thengnaba yaroi haibasi JCILPS na mamang dike khanghanduna lakibari madugi mathakta kumza lisi mazapan iputarukta Manipur State Darbar na Nepali humphumari Manipur da leiba yabag ayaba pikibagi manungda Khadga Bahadur Tamang hariba mioi asigi yumnak saga yaukide masigi dama mioi asina Mikhal thengnaba yadabagi athingba thambani amaramda mioi asi Manipur da Lerak labra haibagi asengwa khangdoknaba wari sananaba matam thabada kaukthoklo haiduna ngasi phawbu unava phangdri marabadana Congress Party na miyo asida candidate oibik ayaba piriba si review tawgadabani mirip oriba Khadgat Bahadur Tamang nasu Mikhal thengnaba tokadabani haina akan wafam thamlakli loinana Manipur gi oiriba tangdu leitada filmna ILP ki khongjang matam kharigi oina tapthabani haina su JCILPS ki maikei digi miyamda khanghalakli मियांगी तुंगी पुंछरेलबु कन्ब पामलबा आईएलपी की बिल पास तौगे हाइबगे अचेत पर लेबिरगदी मितोपता टिकेट पीदुना कैंडिडेट ओहेलिबसे अथुब मतमदा रिव्यू तौगदबनी कैंडिडेट मसानसु विड्रॉ तौगदबनी मणिपुर दा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिमनसु 1951 की मतुंगदा चंगलकपा येलोमी नत्तबा मितोप मियानचा सिंगदा कैंडिडेट ओहेलबदी JCILPS na yamna hakchinna logani political party khudima ki mafamda appeal tauri madudi Manipur gi tungi mirol gi dama khallaga election gi manifesto phong matamda ILPS na hanbi wafam yahon biduna party gi firep mayek sena khangan biu miam da lokthok taba candidate sing manifesto da hap taba political party sing miam na masak munna khangjan minasi International Peace and Social Advancement IPSA amadi lubas ka samin nari tongan ba luk marina lakli batarama to suba Manipur Assembly election da saruk yadaba haina warep nakre ngasi kaisa patalai ba ai IPSA gi office da kangla mai
KL CLK abadi KSA gi bihut sing yauna paumi sing unakhibaga loinana lupsing asina lakatarba mikhalda bhot thadadana ba lokhiba wari badu paumi sing da khanghanki IFSA gi president singkhai luwang sana paumi sing da phongdorapada tongan issue sing na maram oraga lamdam asigi miyamna maitakta ngauduna leiringai serga sida India government na sin langduna pangthokadariba asi miyambu khwaidi ga neba thakta leiba sub class human amagumna lobani haiki loinana lup asigi lupsing asina mikhal pangthok panumita kaisam pata wakat amasu pangthokani hairi KSA gi vice president and setan nasu ngasi gi paumi sing unabagi thoram aduda saru yakhibaga loinana Kanglaipak Students Association ki member sama henbana mikhal numit ki wakat infam aduda saru yagani haiki democracy chatpa leba amani di harga democracy wandu leitaba leba miyam asibu makoi gi lolon pot ama oina uduna akoi kanglisa singda khamtengna awaba cheking piriba amadi UNC gi economic blockade asibu control toba ngamdaba UNC gi makhada Manipur government leibagumna leba miyam da phawlo wakhalo asida pejada bana maram oiduna akoi ipsaga loina duna chatliba akoi gi lumanga Sigal winana akoi lakadurba taramathoy suba Manipur Assembly election sidaida akoi voluntary ama oina akoi isa isa gi vote thadabagi right asi akoi lugjararoi akoi vote thadajararoi heduna akoi leibak myam thamda nolonang singjari Kongpal Laisam Laikai dagi Kundrakpam Sanamatung Kauba Angang Amabu Turil Latabati Takelamba Manaubi Devi Sahi Manga Apukpa Baresorna Manangna Putaleba Mui Sing Kaudra Nupamasa Adu Kanhibada Netaji Memorial Club na Serolamada Takelambam Manau Pibu Tagat Fangdorkli Banbayai Hokiba February Mariki Nungtilpung Anirom Taba Matamda Kongpal Laisam Laikai Laisam Lampakta Angang Sing Sanana Madagi Kundrakpam Sanamatum Sahi Manga Apukpa Sanayai Mamaite Kangaudana Komutrialda Tasin Kibini Lamlai Police Station ki Manung Sanba Nongpok Kaksingda Thori Yadra Laikidrabi Mayang Lambam Ombi Sanatumbi ki Bisida Sene Hariba Mapureba Mayang Lambam Bikram Amasung Bikram ki Apopi Tamubu Batiksa Baserak Pibi Kadabani Haina JSC Amasung Sanatumbi ki Imung Manungna Phongdorgli Manipur Press Club ta Paumi Sing Unabada JSC ki convener Soram Sayana Sanatumbi ki Mesi Asi Yaningde Laikidrabi Nupi Masa Asina Sidringi Mamangda Nupa Mayumna Awun Pot Ningtina Purakti Haina Otpi Nebi Bagi Watok Laikre Laikidaba Numit Adudasu Nupi Masa Adu Mamaga Pon the Wadi Sanar Laga Pakatna Kanglau Lauram Laga Pon Firekide Mamana Hanjin Pon Tobada Ngahak Lerega Nupi Amana Nasa Nupi Adu Siri Haina Harakibiri Police ki report matung ina Sanatom BSC Masa Matanta Sijabni Haibasi Yaning de Haina Fongdorogli Masaji Matana Sijabani Haibagi Moina Pang Hai Police Nadi Adu Matana Sijaba Haibasi Matana Sijabagi Wakan Pola Ibasi Muna what Nabadagi Toponi the Sing Haragadi and the Mamam Saji Jelda Hamba Ade Masaje Nupi Mayum the Pibiba Sigi and she palm J. ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟ ꯁꯤꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯜꯂꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯕꯥꯕꯤꯇꯒ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯂꯧꯊꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯐꯤ ꯐꯅꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯔꯦ ꯂꯧꯊꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯟꯅꯗꯔꯤ ꯎꯠꯁꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯇꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯄꯨ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯉꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯑꯦ Kanglaipak Loina Silon Apun Bamaru Kalamgi Taramagarak Suba Mapoko Bontaram Pangtokre Ngasi Manipur Press Club the Pangtokipat Mapoko Bontaram Masig Mari Lelena Taruk Suba Laisang Them Somananda Ningsing Loina Silon Mana Lisini Taratro Yan Topaki Tarama Masu Pangtoki Award Asi Laikang Lagi Likla Haiba Larik Asiki AIB Zamuna Mayang Bam the Kusinandana Kaikum Nabutki Ngasiki Taramada the Saru Yakiba Kalamgi President IC Asemna Asengba Maite Lon Sidaraktuna Lonjan kaya yokselakpa sitaki kanbang ngamnanabagi pandamda Toromasi Pangtokpadi Haiki Masaka Mayek Lizaba Purupaski Aseng Malona Sina Sitaraki Bahaibasi Purupasiki Oinadi Quaidi Mangsaba Masaka Mawakin Hainasu Pongdoki Manipurda Ladiba Like Suhaidaba Narol Singh
मियोई आईबा आईबीद नतना तोंगान तोंगानबा सिनफम खुदिंगत लेबिरिबा मियोई खुदिंगमंगना अखोइना ngangiba lol अखोइ मिते lol असे हिंगनबदा अचौबा थौदांग पुन्ना लौमिनबगी तंगाइ फदबा दो ngasidi लाक्लबरा हाइदने अखोइ कलमदा फौजबा लै lamdam masigi aiba singbo puning thogat poina piba khaidem pramodini mana amasung tayazam jayanta poetry award ngasi yenthokre ingkom jali sini taratar ki oina piba award yenthopki tharambasi naharol sahitya premi samiti na sindana DM college campus ta leba dev literature center da pangthoki lamdam masigi aibi singda piba khaidem pramodini mana lisini taratar ki oina sanairebi aibi huidrom benubala amadi tayanjam jayanta poetry award ki oina sanairebi aiba ratan thiamda mana kusinaki ngasi ki tharamasiga mari lainana Manipur State Award for Literature disini tara mangagi mana phangnaba Professor Elangam Jinamani amasung ingkom jali sini tara tur ki oina Sahitya Academy Award phangnaba sangnareba aiba Moirang Them Rajen opki tharam amasu pangthoki lamdam masigi sangnareba aibi kayana saruk yadana pangthoki patharam aduda Chief Secretary O Nabakishore IAS su saruk yaki Thasigi Nipanda Imphal East District Police Commando ki team amana khora hekru makhong ipum mapal diki drug lalon mani hairiba MD Ziauddin Sahini Punito yapokpa MD Abdul Majid Kauba mioi ama masagi bayum dagi fare hairi mangon dagi heroin gram tara WY tablet yankhai manga seloina lupa lising taraga sahum sanagi earring zura ama amasung mobile phone tayat fagat pangamki maki mathakta case ama hingang police station da thangat khri haina police department ni PRO na serola mada khangal lagli amaramda tha siki tarieta kangnaba pau phangbadagi Imphal West District Police Commando ki team amana ningthiamsa karongda lambi asat awok sing sek tawbada NSN ki active member amasu phare haina serola sina makhatari phare me edudi herangoi thong singtham laikai degi sorai sam milan sing apokpa S Brajabani sing ni maha government official sing businessmen sing amadi oil pump sing degi asoba sen pump sing lokhatpada senaba mioi hairi maki mathakta case ama singjame police station da thangat khre haina su serola sina makhatarakli hauji ngasi nomagi sanabigi pauda Indian Women's Football League final round da Manipur ki team ama oriba Eastern Sporting Union wangkhai semi final sangkhre tournament asiki ngasi New Delhi da liba Dr Ambedkar Stadium da sanakiba aroiba league match aduda Eastern Sporting Union wangkhai sanaroi Y Kamalana match ki anichuba minute da sankiba ama tangareba panjal aduna Haryana ki team ama oriba Alakpura FC ba panjal ama soina da maiti ba pi bangamki Chathariba tournament asiki anisuba semi final da Manipur ki team ama oriba Eastern Sporting Union wangkhai amadi Haryana ki team ama oriba Alakpura FC anila lamba taunaragani CCFC Ketri amadi King FC hangang anina ahum suba ima panthobi trophy men's 5-a-side open football tournament ki final la lamba taunaragani ngasi tournament asigi ahanwa semi final da CCFC Ketri ki sanaroi Roshan kicks from penalty marks da sankiba amachangara ba panchal aduna KYO nongthomam laikai panjal ama sinada maiti ba pibangamki sathare ba tournament asigi ani suba semi final da sanakiba team anima match ka piba matam da panjal amamam sanadana draw oi khraba matung kicks from penalty sanabada King FC hangang sanaroi Suraj amadi Subas ani na panjal amamam sanduna YOC naharu maka pat panjal ani sinada maiti ba piki Kongba Youth Organization sindra satarli ba tournament asigi final match thasiki tarani thoida sanaragani Ahanba Merina Spring Club Cup 7A side football tournament da Prince FC Khuraimd YOC Maizrao ani mai pakre Singhebai makha Waikom Lekai da leiba Waikom Lekai Athletic Club ki sanabung asida ngasi tournament asig ahanba sana ki match da Prince FC Khuraina SNAC Lilong Haribi bu yamna laksana panjal tar amada maiti ba piki mai pakraba Prince FC Khurai gi sanaroi singkhai amasung Somokanta ani na panjal ani aduga Jams amadi Iris ani na panjal amamga sankhi Sathariba tournament asiki ngasi sana ki bani subal lektana YOC Maizrao gi sanaroi naubana sankhiba amatangara panjal aduna Prasanjit FC Kongnang Paidek pibo panjal ama sinada maiti ba piki team taraturun saru yariba tournament asiki hing nungthil makhata ba league match ani sanaragani
Thangmeiban Athletics Union Sinduna Union Asiki Sanabun Sathariba Kunmari Super State Level Under 17 Sub Junior Boys Football Tournament Mangan FC Kabam Final Sankre. Tournament Asiki Kansi Sanaki Bani Super Semi Final da Mangal FC Kabam Gisanaroi Sinkai Ngakpa Topper Saitizit Abdi James na Panjal Amamam Sanduna SDC Shamonobu Panjal Amari Sainada Yamna Laksona Mighty Pibangamki Union Asina Sinduna Sathariba Contra Super State Level Under 14 Mini Boys Football Tournament Asiki any Super Semi Final dana KYFA Korean Gaina Mangan FC Kabam Panjal Mari Amada Mighty Pibangamki Final Sankraba KYFA Korean Gagi Sanaroi CS Linki na Panjal Ani Eduka MD Shazad Amasung MD Izaz Ani na Panjal Amamunga Sanki. Mga suba T20 Veteran Cricket Tournament da Noria Pakang Lakpa Sports Association Mai Pakri. Tournament asiki ngasi sanik patanama tujuh match asida tos ngamkiba Cookie Sporting Club Lambulen sanakiba ahan ba inning asigi apiba over kunda wicket tariet turaga. Subdagi ran samagani kak lauki inning asida lenpu badi gogo anina ran taramapan lauki. Match asiki ani suba innings da batting sanakiba Noria Pakang Lakpa Sports Association na over tarator ka ball mga the wicket ohum khak turaga mai papiran samaga subna mga adu lauduna match asi wicket tareta mai pak ngamki match asi da Nauria Pakang Lakpa Sports Association ki batsman Somanendro na out oidana dan Nipuri toi lauduna man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association na sinduna Oriental College amadi Model Higher Secondary School gi sanabungda team tara na saruk yaduna sathariba tournament asi ki hayeng sanagadaba Taranitoy Suba Likta Cyclone Thamai Banamadi Sajing Cricket Club Anina Lamba Taunaragani. SDC Thawala Devla Memorial Cricket Trophy ki Mapu Oikre. Devla Memorial Trust Basu Khangabok Nasindra January Tarataruk ki Khangabok ki Public Ground Satharakiba Taramapan Suba State Level Devla Memorial Cricket Trophy edu SDC Thawal na winner oikibani trophy asiki ngasi sanaki ba final match sa SDC Thawal na MIB ghari bu wicket taruk ta baiti ba fiki team tara tarung saru yakiba tournament asiki winner amasung runner sapta selgi mana oina lupa lising kun amasung lising tarani thoiga loina na citation amamamsu trophy citation amasung trophy sing khosin naki aroibada bulletin asiki headlines amhona miyamda thamjage Anauba district tare sem da BJP ne vote phangnaroi haidana saure basu miyam nadi taran okni haina se minister okram ibo bina phangdo khrei Manipur ge swing amadi tamani ki marakta singsep thaduna nungsi nan dana basilibasi Congress government ni haina BJP ne maral sikre Mars Pari the Pangtok Dariba Han ba phase ki bikhal ki dabak tongan tongan ba constituency singi candidate singna Mirep se Thazen bahona kre Amasung Kangpopi AC da Congress Party ki Mirep oriba GB Tamang bu bikhal thengna ba yaroi haiduna JC ILPS na thing matham kre